Ayikho into ongayi-adviswa umuntu webhola. Ayikho nje into nje engathi ungasukelwa indoda elandela ibhola eliginqika enhlabathini emeli fica likhahlele aphinda lijahe ngamoto kanaqondo emeli fika likhahlela aphinda lijahe kanti ubulifunelani lebhola mulifika likhahlele ulisaphi likhahlela omunye uphinda ulijahe ulinda omunye ubaba omdala njengangawe umbuka likhahlela lifike kwena ulijaha ukulijaha ibhola lingenamsebenzi lijaha omunye umuntu lijaha wena yabo ayikho into engisho kunabantu emhlabeni akufuna ungabafaka empilweni yakho because bazolimaza wena injini ya petrol ayifaka udiesel iyaklinyeka iyasuffocate ama injector yafa afuna khishwe ukukhipha ama injector empilweni yakho cost your job. Mina asizokwazi ukuthi sikhuluma nawe njengo driver wami siphuthuma manje eGamafefe eLimpompo wena udakiwe ukukhipha ama injector utshwala emzimbeni wakho kuzokukhosta umsebenzi ukuthi ngikuxoshe ngiqashe umunye udriver osoba enough ukuthi mekuthiwa ziyaduma imoto ziyamanje eGamafefe iloba khoma kude ayona umuntu odaka utshwala ngesikhathi wena usakhipha utshwala iminingi ngesikhathi ngiqashe umunye umuntu uzoba kwasoba ngesikhathi usuno 3 days uhlele ekhaya usubothi usebenza ngempela it because ufaka abantu empilweni yakho ngabadingi kunabantu verse angeba ku-advise ngalutho abantu bepolitics uyabona umuntu okhuluma ngomuntu weqembu lo muntu loyo usuke ngakabi conscious enough ukuthi kukhona into wena ongayenza naye eyaphambili ngoba umuntu lo nosakhuluma ngomuntu we-membership card lo muntu loyo akuyena umuntu ozoya naye phambili ngoba i-bank account yakho ayidingi isikole sepirate ukuthi kube ubani i-bank account yakho ayidingi ukutshela ukuthi ukhetho ubani ozowina i-statement osokuthenga umuzi nemoto 3 months back statement abafuna ukwazi ukuthi wavotela liphi iqembu kunezinto ke wena abantu abafaka kuwena abawudiesel kanti wena upetrol engicela ukuthi ubakhiphe kunabantu abangayona lento wena ophila ngayo abazodestroy lonto ekuphilisayo ukuyilungisa it cost you so much money yabona abantu abakufake kwe-gambling njengoba namhlanje wena usugembula ngaka abasagembuli bona ukubuyazi awungilalele kunabantu abakufake kwilotho abasayidlali kunabantu abakufake kwi-spadboard bona abasadlali ususele wena sebeyakutshela ukuthi iphuma kusaphumeki sebekushila sebeyaqhubekela phambili engisho ukuthi ufuna ubuke i-lifestyle yakho ukuthi iyahambisana yini lento awunguve yini usukufake udiesel empilweni yakho kunabantu abathi ungayibuki le channel kaBabu Dokotela it's a time waster bakushisa ukuthi bazi inyanga they've got no vision they've got no content because si challenge intellectual yabo ukuthi how weak they are if you can infect i-brain yomuntu ngento ezomphilisa infecta umuntu ngento ezombulala you feed people pollution and toxic this is not about your favor ukuthi uyayithanda lento engisho noma uyithanda kodwa ngiyakutshela labantu obafake empilweni yakho bawudiesel that is why usundondoza kangaka usugolozisa into ebhedayo Babu Dokotela wesizwe uthi bheka labantu ohamba nabo